hari ingingo ne umutoza ufite igikomere wageze ku gikombe imyaka 2 akakibura. Hari ingingo rero namugeranya nayo mu Ventura arimo kureba Kinshasa n'amaso ariko yageze muri Kongo. Niyo mpamvu rero nshaka gutangaza nivuye inyuma ngo kandi nasezeranyije abakozi ba Kiyovu Sport ko nazongera kubabeshya. Iyi match ntabwo Kiyovu Sport igomba gutsindwa. Ni delicate. Bafite umutima usukuye papa. Siyo yote baba. Longo baba mwingana longo to songo tasa. Longo bengo to singilo ko to soka. Bobo nino ko saya ko to sobo. Oriya bora nabana papa. Iyi kipe tuza niyo bankingura hano. Bakankingura. Ikipe nabwiye ati wallahi warasuru. Nimwe mujana mwinjana zamaze gushingurwa muzafate ishana ryo muzacungura membe buru n'umweru. Iyo jambo narakanzaga papa. Machi yari kapitale kuri twebwe nyikakoni twebwe twari twakene amanota kuruta Rayon Sport itewe n'ahantu turi n'ahantu Rayon Sport yari bo twari twateguye kuza gushaka amanota 3 ariko umupira nuko namwe mwari muhari mu minota 10 niba nitibeshe cyangwa 9 twabonye carton rouge ariko ntabwo byaduciye intege twakomeje guma muri game amahirwe Rayon Sport itsinda kimwe bakirarangiye twakinyuma cya polisi ukabona match ya Rayon Sport ingene twayikinye nyeka ko nta kintu kirangirika championnat iracyari mbisi nyeka ko match irangiye umuntu arareba match ikurikira ubu tugiye kwikosantra ku match ikurikira iri mu rugo turebe ko tubona amanota 3 yabibonye reka turebe kwanza amashusho twamaze kubona amashusho turareba ko niyo cange nagwari ariko mu mboni yanje ni 50-50 ya 4-4-1 4-4-1 nafashe nani numero 6 Innocent umushira ku numero 2 hanyuma fata numero 10 ndamumanura hagati hanyuma bajya bo ku ruhande 7 na 11 mbabwira bafunge hagati de façon que tuba obligé Rayon Sport gushira umupira ku ruhande tugakora pressing ku ruhande kandi nabonye nka 80% abakinyi banje babishize mu bikorwa ni ibintu byo kubashimira muri Sport tukuramo imyana tugasigara n'abantu bafite umuco boga bameze bafite umutima usukuye papa kananje nico nashizemo abakinyi ishaka mu gihe babonye ikarata y'umutuku nababwiye ni tugomba kuzamura imipira yo gutera imbere tugomba ku posting imipira niyo tubona amahirwe yo gutsinda jewe mu butozi bwanje nkunda possession de ballon kandi imikinire yanje yose si nkunda gukina uko kuzamura imipira kwijana vuba imbere ahubwo twijana vuba dute amapasi tugashika ningoga kwizamu no gushira cyane kuba abakinyi ubwidegemvye bwo gukina mu mutwe bakidegemvya bakamenya yuko bagomba gutsinda kubera bakinira ekipe nkuru ni ekipe nkuru Rayon Sport ifite izina bagomba gukina ku izina rya Rayon Sport imitoreze ndimo gukora ndabashinga nk'aba pivot badakora contact n'abandi ariko bagakora ku mupira tupostinga umupira bobo babiri bakaba aba pivot vuba petete n'umuganga ivi n'ivyo muganga ariko batangiye gukina n'abandi cyane Jesus nabonye n'umukinyi ashobora kubera iyindi ekipe yari yakinye iri 10 nabonye ko Jesus we akinira imbere cyane kuruta Prince afite na technique bararutana uraba bivana n'imikino nadama bakayo ubushize navuze ko na Tony so mukinyi mubi ariko uraba naba ingene basimburana abanyamahanga nico cyabaye match navuga ngo ni nyiranarengwa abafana baduhaye
umubare munini w'abafana uradushinja ko Kiyovu match yakinnye mu mikino ine ikurikira iheruka abahanga bakora icyo cyegeranyo icyo twabashije gukora gikomeye ni ukunganya nayo kimwe ahandi hose twarakubiswe aho twabashije kwinjiza ibitego 2 twinjiza 7 mu mikino ine iheruka. Uyu munsi rero ni igihe cyiza cyo gutangariza abantu yuko iyo minzenze badukubise igihe kirageze kugira ngo natwe tuyivutura bayituvutuye. Niyo mpamvu rero ndimo ndavuga ngo uyu mukino abafana bavuze bati mumaze igihe mutubwira ngo muri kubaka ibyo kubaka turaza kubireba uyu munsi. Ikigarura abafana ba Kiyovu muri stade no kuzana ikamaramaga ukuza kureba ngo iyo Kiyovu batubwiye yiyubatse guhera mu mwaka washize kugeza uyu mwaka kuko nibura yabasha no kunganya na APR. Hari abafana ba Kiyovu bumva ko no kunganya babyinshi. Excellence yavuze ejo senateri barahira numva ni Kiyovu yaribwiraga ibintu byo guhora twitata dusabasaba mu bivemo muhangane n'ibibazo kugeza igihe abantu babisohokeye numvise ari Kiyovu ari kubibwira. Ntabwo nshaka Kiyovu yo kongera kumbwira ngo ibibazo twabitejwe na runaka ngo tubiri kubera runaka hoya. Mwana mutoya witwa Kedi akize imfura urabizi urugamba rwacu na APR tumurwanira. Ni rya jambo rya Korodero muhawe n'Imana yavuze ngo kubasera azenguruka rigataha iwabo. Uyu munsi Kedi yagarutse i Kigali adatsinze igitego n'ikibazo muri we. Niyo David Rene Mutuzi Darcy ni abana bari mu myaka 23 bakeneye kujya mu kipe y'igihugu bagaragaza ko ntabwo wajya mutatsinze APR igitego.